preko. Begaj! Kićo, begaj! Nemo da se nerviš. Znate da je to opasno da se gađe? Može jednom da se gađe jedno treće... Šta kažeš? Traži ga da sloboda, kažeš od kuće. Kažeš od kućeta? Pa je noga tamo naprijed. Ja sam vam sad ovako. Pa gdje ćeš, Crna? Pusti je! Odakle ti? Ej! Sanela. Ti, Anđeli. Baba. Marek Papirić. Baba. Kaži malo meni da dađu. Aco, daj njemu malo da kopa kić. Ja ću, Anđel. Pa ako nećeš i ne moraš, uzi odaci. Pa daj njemu malo, Anđelko. Pa ti se odmori, dođe ovdje pored mene, stavi ruke malo u kuk ovako. Evo će. I vi sad kako on kopa. Vi, gledajte sad. Anđelko, možeš i sa ruke, kako sam ja, neće ti ništa fali, neće da piješ frengu. Šta ne dobije? Frengu.